Tas Jun Hechos Yun Apostoletik ta capítulo 28. Halah tabais kinal Malta te Pabloe. Hiche albetik tes Jun Diose. Kalal kole motikish lok el tamar ta pisiltik. Lakaitik stohol te bitil Maltas bil te kinal te hoitai bil tamare. Kashem toshan la shkushtayotik te machatik. Ay nemikte a. Melel las nupik ak. Hich la yikotik tas katinel. Tas kahte aisikil tik inale. Sok te haal te yak tayalele. Hich te Pablo las tsop. Tel te buk takinsi. Kalala yak ochel tak ak. Lok tel ta anel. Koht ti awal chan yuun. Shkishnal tik ake. Tsak bota tiel skab yuun te Pabloe. Layilik te machatik ainemik te a te pitil. Hipil ta skab ti awal chan te Pabloe. Hichkah yalbeis baik yuun. Ha invinikto mero milawal niwan. Manchuk te mekolish talahel tamar. Hogmeto mash akot kushinuk shan yuun. Te chahpanel yuun te Dios kuuntike shik. Hogmeto te Pablo las lilan o cheltak ak te ti awal chane. Shut mayuk bilapas bot yuun. Spisilik las maliyik yilik te meya siht hachel o te meyasht ushahta lahelta ora nashe. Halahik tas maliyel yilik haugmeto mayuk bipasbot yuun shuhtuk tehti awal chane. Hichianas nophibal yuunik. Layalik te haniwan Dios te Pablo. Nopol ay te a te skinal te ahwalil yuun te Maltae te Publios bile. Halayik otik ochel tas na. Binasyotan las maklinotik o shebkal. Testa te Publio ay ta chamel. Chawal tas wayib yuun. Tulang kak. Sok ay ta chich tsanel. Te Pablo e bayil. Sok las kopombe Dios tas tohol. Las kahambe skap tas hol. Hich lama tes chamele. Hich talik spisilik. Te machatik ayik te chamel, te ainemik te ata baiskinal Malta. Sok la yich, la mantesel chamelik tas pisilik. Hich la yak botik bayal mahtantik, sok tapatil te kalal botik tabarkoe, la yak botik bayal spisil te bilayashtum kuuntik tabele. Halahotik osheb u te a tabay te chinkinal hoitay bil tamare. Hich ochotik te yambarko te talem talum Alejandría. Te las mali kash a te invierno te Yahwale. Tas hol te barkoe te lok taybil yuunik a te diosetik castor sok polush te sbilike. Hich kotik talum Siracusa, te halahotik osheb al a. Hachotik shan tabel tabarko, te benotik bael tas tiil te kinale. Hich kotik talum regio, te yank al lakiltik, te ailekil ik tal tas tohol sur. Te yank al lakiltik te ay lekil ik tal tas tohol sur. Hich chep nash al kotik talum pute oli. Te las tahtik kermano taktik te la yalbotik wokol te yakuk hointik hunuk semana. Patil hachotik tabel botik talum Roma. Te kermano taktik talum Roma. Lok iktel staotik, lok iktel staotik tabe,
te biti la yayikis tohol te ayotik tel tabele. Te las taotik a tabay chinlung te foro de apio sbile, sok uk tabay wayibalna te 3 tabernas bile. Te Pablo la yalbey wokol Dios yuun tik alal la yilbey sitike. Sok mukuk inalayay. Tik alal ko tik talum Roma, te centurion ko yak beitas kab, te comandante te chukeletik, te yiko tele. Hagmeto te Pablo akpot permiso, te keheliash ains tukele. Hanash tul soldado la yich kanantayel yuun spisil ora. Tayoshabal kal skoel talum Roma a te Pablo lastikunta ikel te volvane hetik yuun te judio etik te ainemik talum Roma te kalalas sobs baikish tele hich kah yal tas toholik. Kermanotak te hoone mayuk bilah paso tas tohol te lumaltik judio etike. Sok mayuk baih kontroine te costumbre etik yuun te meh tatike. Haugmeto ta Jerusalén ak otontas kab te Romano etike. Te kalal las hokobonik talek te bitil ay te ayeh kune, hichiotanik te anskoltayonik te chukele. Yuun mabalas tabonik te bila yashu te yash ak otonta lahel yuune. Haugmeto te lumaltike mahichukyotanix tukel. Hasventail te puersa lahkan te yaschahpanon te muk ahwalil Cesare. Haugmeto mayuunuk tal kal te ahismulik te lumale. Hichiun lakik estel te yash kopohon ta atoholike. Melel te bitil chukulon ta kadena ya avilike. Hanash taskah te bilas mukulineh kotantik tas maleyel hootik te Israelotike. Shite Pablo. La yalik te judio etike. Te hootike mayuk bay stao hotik karta. Mayuk bay stao hotik karta yuun. Te lumaltik ta Judea. Te cholbil ak oplal a. Sok nihtuluk hermano taktik te tal yalbotik te me aibila amen apasohe. Haugmeto ko tankaitik stohol te nophibal abuune. Yuun kayohtik stohol te kontroinbil tabayuk te machatik. Yakos baik tas chunel te ach nophibale shik. Hich las chapik te bi kalil yashtal yaik stohole. Kalalas tas kalelal, tsobol tahtul tal tsobs baik te a, tabanti smahaneh na te Pabloe. Sab to hachtak op, hatok alal malish atik ale, halas cholbe yaik te bitil ay ta ahwalinel te Diose. Yuun yotanuk, yayak shchunik Jesus tasventa te bila, tsibubil hilel skoplal, tabay te mantalil yuun te Moisese, sok tabay shun te alvanehetike. Ay kotayotanik te bila layal te Pabloe, sok ay te malas kanch chunike. Hich mahunuk nasyotanik yuun te bi yayal te Pabloe. Hich mahunuk nasyotanik yuun te bila layal te Pabloe. Kan hachukik bael, haugmeto, hich alvotik shan yuun te Pabloe. Melenish ate bila yayal te chul espiritu tas tohol te antiguo mehtatike. Tas venta te Isaías te albaneh yuun Dios, te hich layale. Bank uponate lume, hich me shawal be yayik, yawa istohol ta chikinik, hagmeto mashkota wotanik, ya vil ta sitik, hagmeto mashataik ta ilel,
utame. Melel te yotanik te lume. Pimu ben tak ashel. Vokolias kanya yaik stohol tas chikinik. Smutsoh sitik. Yuun maskan yilik ta sitik. Sok maskan yaik stohol kop tas chikinik. Sok masyak te yashkota yotanike. Sok maskan suhtes yotanik tas tahtohol. Sok maskan suhtes yotanik tahtohol. Te yahlaman tes beish chamelik. Shi te diose te shie. Na aik mes tohol hiche. Ha me yashkotas ventaik. Te yan lumetik te bitil ay kolel yuun te diose. Ha me yaik stohol stukelik. Shi te Pablo. Kalal hich layal te Pablo. Lok ik bail te judio etike. Bayal bila kas hak beis baik yuun. Hagmeto te Pablo. Cheb havil ain te a tabay. Smahaneh te nae. Layik ochel spisil te machatik. Talik ta ilel yuune. Hamalas cholbe yayik. Te bitil ay ta ahwalinel te diose. Sok layak beis nopik te bitil. Ay skoplal te kahwaltik Jesucristo Tulma yuk macha komot tayalel yuun. Hamal las cholbe yayik te bitil. Ay ta ahwalinel te diose. Sok layak beis nopik te bitil. Ay skoplal te kahwaltik Jesucristo Tul mayuk macha komot tayalel yuun. Bueno, li lahko tantik tayilel spisil te libro yuun te hechos yuun apostoletike. Pues hato shanta yan vuelta. Dios me yakbesh. Bendición hicha vipalik te. Ya vayik stohol te. Binutil ay ta cholel te skop Diose. Dios ya yakbesh bendición tawotani.